Ассаламу алейкум туғандар. Бұл мен айдаған, Америкада айдаған пикап трак. Бізде жөнелі пикап еле де қоз, бұл жағылар пикап трак деп айтышат екен. Мен айдаған ұшыл пикап екі машинаға жарашықты. Екі машина батат. Бұға получается 6 метрлік машиналдан 2 батат. Мен де қойдым 6 метрлік. 5 метрлік машинадан 2 батат, 6 метрлік өзінің бұяқтан бұяқа чейін ұзыны 10 метр да. Башынан аяға чейін 10 метр. Теті ең құйрығынан баштап бұл башқа чейін 17 метр. 7 метр шығып қалады башты. Есептейін да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, почти 6,5 метр екен, 7 метрге прямо жетпей қалады. 17-16 жарым шығады. Анан бұл бензиновый. Моторын бір көргіз қой. Так, моторын көргіз қойын. Моторы өте деле чоң емес. Кичинекейле. Азыр бул жер биздин офис. Биз иногда ушул жерге машина алып келип таштайбыз офиске. Кайра бул жерден жүктөп кетебиз. Бул жердин бир 6-чы этаж эле. Полный здание биздики эмес. 6-чы этаж эле. Биздин компания Молдован балага караштуу бир жакшы эле балаңкы, жакшы бала аябай. Ой, how are you? Good, how are you? You TikTok? No? No. No? No. Too much TikTok. Too much? Too much. Not No. good. No, good. Yes. Мотор. Сколько объем лошадка тут? Объем сколько? 6.6. 6. 6.6. 6.6. 6.6. 6.6? Yeah. Объем 6.6? Я то это. 6 кен, короче, мозер. Газ стейшн, да? Бензин, короче. Шундай екен. Yes. Chevy there? Yeah. Chevrolet. Okay. Как-то Impala. Chevrolet Impala. How are you? Good. You? Нормально. Нормально. Ну, тут этот, как там, брейк, плохо, короче. No brake. No brake. Yes. Тормозы слабый қарматат. Yes. That's why no brake. No brake, yes. Yeah, you see? Хасе, I am understand, yeah. Хасе, я сказал, Хасе, не, нормально. Хасе там, чик-чик. Good. No problem. Tomorrow, Хасе. I am go. Окей. Давай, брат. Давай. Счастливо. Всего хорошего. Все хорошо. Жена, когда будет у тебя? Жена. What? Жена. Girl. I have many. No, you know girl? Yes. Yes? Girl? Yes. Children's people? No, children, no. No? No. But little is. Yes. Давай, братуха. Хорошо. Всего хорошего. До встречи. Да. Всего хорошего. Okay. Давай, брат. Давай. Жақ біздің старший диспетчер. Бұл офиста отырады. Видеоға тартсам, мен тартпандаймын дейді. Тормоз қармайды осы трейлерден. Шындай бұға 2 машина жүктейбіз. Бір спринтер нерге чейін атып қалады. Спринтер жүктегенде үй үсті биік болып. Объем 6 екен да бензин.
6 Pikaптын өзүнүн узунлугу канчалык болот экен? 1 2 3 4 5 6 метр экен да почти пикап. Еще бул мындай короткий, чоң эмес, кичинекей. Ой, эки эшиктен мындай болуш керек, меники бир аз кыскасы да. Берки айдап жүргөн пикап трак узун болчу. Мына жер темирден болот экен. Бампери. Ушундай кичине болсо да, чакан болсо да информация менден. Монтаж кылганды жакшы билбейм, монтаж кыла бербейм анча. Какана эс ушул боюнча жүктөп чыктайм YouTube'га. Кошсом, музыка кошсом, кошком. Бир аз убактым болуп калса. А так көп деле коша бербейм, туугандар. Все, ассаламу алейкум. Баарыңарга чын жан сыйлык, узун өмүр, бакыт талай. Ошондой эле кимдер бул жака келем деп аракет кылсаңар, аман-есен келип бирге иштешелик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.